Dimljeni šaran je jedan od najukusnijih ribljih specijaliteta Hercegovine. Biličko jezero, najveće vještačko jezero istočne Evrope, izuzetno je bogato šaranom. Kako bi dimljeni šaran bio što ukusniji, najbitniji je proces sušenja, a spremanje ovog jela je veoma jednostavno. Zatim se rasiječe po sredini. Solimo ga lagano. Krupna je so. Soli se s oba dvije strane po koži. I sad ovako kada je pripremljen, treba da ostavi 24 sata da upije so, pa onda prilazi se sušenju. Kada je šaran ostajao 24 sata, ide po mlaz hladne vode. Znači, kada smo ga oprali i posušili sa krpom, sada je spreman za kačenje. Kačimo ga na dvije strane. Nakon ovoga šaran ostoji 5-6 dana na prirodnom dimu, nakon toga je spreman za dalju pripremu. Sada ćemo ga isjeći, znači, na željene komade. Stavljamo u ključalu vodu, znači 5-6 minuta kuhamo, potom skidamo kožicu i stavljamo na roštilj, čisto da se malo zapekne i dobije boju. Mada neko insistira blitva krompir, ali krompir salata. Uz to, znači, obavezno služimo salatu od kiseloga kupusa. Marinadu, znači, ide bijeli luk, peršun, maslinovo ulje, vegeta. Posebna specifičnost ove ribe je što u hercegovačkim vodama dno je kamenito, tako da se šare ne može osjetiti na mulju.